suap. Ada. Dia pakai nasi. Mangga Mbak pecel ya berapa Mbak? Sate sate. Ini kalau mie mawon. Mie. Mie lontong nih. Mie. Ini anu. Ya, Ya. Lontong pecel. Mie ya. Ya, bungkus mie 3 Bu. Tiga kurang malam. Mie tok mawon. Udah pakai lontong. 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 Lontong pecel. Minum berapa? Minum berapa? Minum satu ya. Ada. Bisa aja. Pecel. Yang Yummy. mie lontong. Sate ayam, sate ayam, sate ayam. Ini apaan? Lontong pecel. Lontong pecel. Oh, di sini dah. Ini aja. Agak banyak Bapak. Ya. Oh, ini gigi. Iya. Ini lontong pecel. Ya, lontong. Ini kalau pecel nggak pakai mie ya Bu, nggak pakai nasi. Mbak langsung makan satenya Mbak. Mbak, satenya jadi apa Bu? Satenya langsung makan. Ya. Tambahin lagi kuah. Ayo.